gisirikare ntago ari byo gusa no kubwira Dubai ngo namwe muri inshuti gende mumubwire rero turabamerera nabi mwese kuvuga ngo rero niyo mayiri irimo gukoresha irarasa n'ahandi hashoboka umuntu wese ukari inshuti y'Amerika Irani yamurasa nta ntambara nimwe Amerika itahubutsemo Amerika nicyo gihubutsi cya mbere kiba ku isi ariko umenye ko igihubutsi cy'igikire no muri quartier iyo gikoze ibintu nta mukiro ubyina nabi Irani pouvoir persique yatanze ubuhangange Amerika kuko Amerika itarabaho abaperesi barakomeye yego Amerika itarabaho Christophe Colomb ataravumbura umugabane nyine witwa mbere y'uko Irani baho bambaye Amerika ibaho Irani yari ikomeye ari ubwami bwiza abakunzi bayivuga Global Prime ndabasuhuje ndi Joseph Iradukunda imbere y'inzinyakina amashusho zanyu murahabona umugabo yitwaye Jeanne Marshal umeze neza ntabwo meze neza harabura iki se nono kandi meze neza ntabwo wabimbaza ariko ibyo ndeba imbere bishobora kuba bimeze neza ariko ntazi imbere yawe uko bimeze kandi umuntu niwe umenya ko ameze neza cyangwa atameze neza oya shabyihorera ni ukuri wajya kubaza umukire ukavuga ngo se mumeze neza rwose hari igihe abahangayitse amerewe nabi imisoro n'imyenda ya banki nayo imuhangayikishije ndetse imyenda ya banki nawe bafite n'ibyo guhatiriza hari umuntu udafite n'iyo ngwate udafite n'iki Donald Trump yatangarije isi ko agabye ibitero byeruye ku gihugu cya Irani ndetse anasaba OTAN kumuba hafi bagakubita Irani mu by'ukuri uburengerazuba bw'isi siyo nshuro ya mbere bwaba buhubutse kurenza izindi zose zabayeho nta ntambara nimwe Amerika itahubutsemo Amerika nicyo gihubutsi cya mbere kiba ku isi ariko umenye ko igihubutsi cy'igikire no muri quartier iyo gikoze ibintu nta mukiro ubyina nabi nyine nenge kwanga icyana cy'umukire ariko ntabwo nta cyana kibaho no kuvuga ngo baca umugani ngo niba ngo ari no kuvuga ngo uhuye n'umwana w'umukire yisibanza mu byombo kandi wowe waparitse vewiti hari ukuntu nyine bibona no abana umwana w'umukene wambaye ya myenda yacikaguritse yani siribanze nabyo hari indi maje ubu Amerika yego yisiribanga ariko ni igikire mwana w'umukire n'igihe avuga ngo ariko se dadi kuki barabambara nabi bambara ibintu byanduye ntanatekereze ko wabura isabune avuga ati hawo kamu ko bigenda kuri kuva kari byo bikoze Amerika ni bihubutsi Trump numvise discours ye arashyiramo nucleaire afite za narrative nk'izo bakoresheje babica Saddam Hussein kandi nta nucleaire babonyeyo by the way abantu badukurikiye bamenye yuko hari international agency yo kugenzura ibya atomic urumva iriho ikorera muri Irani haba Natanz haba Isfahan haba Fardo haba hose barashobora nahira hagera uwo muryango mpuzamahanga ugenzura ibya atomic ukorera muri Irani ufite office ikomeye nta report nimwe bigeze bavuga umuryango mpuzamahanga Iran ifite menace nucleaire nta report nimwe yavuye kuri aba so ntitugomba kwemera ibyo Amerika ivuze byose bitavuye muri report y'abantu bitabogamiye so rero ibyo yitwaza ngo agiye gutera Irani kugira gute niba ari petroli yashaka ubwo nyine azayiba busamba nkuko biba n'izindi gusa ihurizo rigihari nuko Irani pouvoir persique yatanze ubuhangange Amerika kuko Amerika itarabaho abaperesi barakomeye yego Amerika itarabaho Christophe Colomb ataravumbura umugabane nyine witwa mbere y'uko Irani baho bambaye Amerika ibaho Irani yari ikomeye ari ubwami bwiza so ayifundireho yigira kuri n'iki byose bashaka kugenda kwirahara n'iki bashobora kutanesha Irani abasilamu bafite bias kutanesha Irani kubera ko Amerika ntabwo yonesheje ibintu byose oya Amerika ntabwo yonesheje muri Vietnam abasilamu bafite bias kuri leta z'ubumwe za Amerika waruhekomoje kuri Libya ku byabaye kuri Gaddafi ndabyibuka nubwo nari muto ubwo Gaddafi yavuga ati dufite indege za F-13 F-17 16 ukabona ko n'uburyo babiparedinga ko Gaddafi yashoboraga kugira icyo akora n'ibyo bintu nongeye kubibona ku ruhande rwa Yatora hano muri Irani mu by'ukuri ntabwo aba basilamu baba basembura leta z'ubumwe za Amerika bagatuma ahubwo isi ihura n'akaga ntabwo ari ikibazo cy'abasilamu kuko n'ubundi n'Irani yarashe muri Bahrain naho hose n'abasilamu nabo kandi mu bayirasa harimo abasilamu so ibyo madini wenda tubishyira ku ruhande ahubwo tubifuriza n'igisibo cyiza ariko iyo uvuga abarabu ahubwo muri rusange ko araba ya mu mbabare wa mugani reka tubyita abarabu pro America hakaba n'abarabu ari pro Israel buriya muri Israel bagiramo mu gisirikare cy'abari ishami ry'abarabu urumva benshi cyane
kandi ni kimwe nuko no muri Irani bafite umuryango w'abayahudi munini cyane. Irani ifite abaturage b'abajuifu warubizi c'est une communauté très importante. Hari abayahudi b'abanya-Irani kandi ntabwo indege zabo nizo kurasa za leta nizo kurasa ntabwo zibasiga akabonga banza ari Amerika inyuramo ikoresha. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka nyine tugomba no kutabyumva muri ubwo buryo. Umuyahudi w'umunya-Irani ntivu ikintu umuyahudi w'umuzere arimo gushaka igihugu cyabo ntabwo ababyumva ni nk'uko Irani nayo bavuga ko ifite ukuntu yari yarinjira Israeli wenda nayo yanabakoresha mu kuneka Israeli kuko Irani igeze kwinjira CIA irayijegeza neza. Irani ntabwo rero Irani ubwami bukomeye n'ubwami bukomeye urumva ari n'abaperesi ntabwo nubwo mu bitabara burya bahurira ku idini ariko bafite ko bateye gutyo. Noneho uvuze kuri Gaddafi warumuzanye no kuri Libya. Gaddafi ari hagati y'Uburayi na Amerika muri geopolitique strategique aherereye aturanye n'Ubutaliyani buri muri NATO hakurya ni Toulouse muri France buri muri NATO hajya ni Portugal na Spain buri muri NATO Mediterane bayihuriyeho yose. Noneho mujya ikindi mutazi Gaddafi mbere yuko OTAN iza kurasa Libya yari itagetinzwe na Misiri ngira sikureho Gaddafi Misiri nawe yari yarinjiye muri diru. Misiri niba mu rukweto rya Libya kuko Misiri yungukira mu gushwanyagurika kwa Libya. Niyo mpamvu ngubu ifana General Haftar Marshal Haftar uri kuri Benghazi bahana umupaka nande na Misiri mu gihe za Algeria za Tunisia ziprofita ubutegetsi bwo muri West buri Tripoli. So nukuvuga iki rero n'ikibazo Iran ifite ntabwo ari Amerika na Israel zisaca ni Saudi Arabia ifite ubuyobozi bw'amadini bwa kisunite ihora yikanga izamuka ritumbagira ry'amadini ashingiye ku bashia kandi bahagarariwe n'abayatora bashyizemo imbaraga. En fait bitabaye n'ibyo rero no weje kikaba kimwe. Saudi Arabia no mukeba wa Iran banarwaniye muri Yemen. Saudi Arabia ishyigikiye ubutegetsi bw'Isana, Iran ishyigikiye abahuti kandi nibo bari ku butegetsi ubu ngubu. So Amerika ijya hariya ariko isanga ari abagonganishije. Amerika ikintu kwa ni divide and rule yabaciyemo ibice kugira ngo ibategeke. Tuzabibona no muri Kongo byose niko babigenza. So rero ntekereza yuko Iran kwinesha byagorana bashobora kutabigeraho bazayisenya kuko benshi barwanya Iran bafite imbaraga zo kudeployinga igisirikare ubutaka bwabo ntibukorweho. Ariko wumvise ko amagambo Trump yatangaje yavuze ati mwihangana bafite abana mu gisirikare na casualty zabo n'abapfa bazapfa rwose intambara hitana benshi. Yabaje kwiyakira mbere ariko uretse Hollywood ibintu twereka ntabwo byose bivuze yuko Amerika igitsina intambara zose na cyane ko Iran yakoresheje trick bakira swahise mu bindi bihugu kugira ngo bibwire inshuti yabo yabwiye abaturage bayo bari muri za Katari hari higaje ibigo bya gisirikare ati mwimuke. Ntabwo ari kigambiriye ntabwo gambiriye ibigo bya gisirikare bya Amerika igambiriye kubwira amahanga ngo izo ni inshuti zanyu niba twiba umutekano ngo murabura twigiye tutaraburana rero umutekano mutangire muganire. Niyo system Iran yasikoresha bari yaburiraga aho igiye kurasa buriya ntabwo yatagatega ibigo bya gisirikare. Ntabwo ari byo gusa no kubwira Dubai ngo namwe muri inshuti gende mumubwire rero turabamerera nabi mwese. Kuvuga ngo rero niyo mayiri irimo gukoresha irarasa n'ahandi hashoboka. Umuntu wese ukari inshuti ya Amerika Iran yamurasa kugira ngo ajye kuba yutabaza ati hagarika kuko muri iwanyu muri safe Carolina muri safe Florida muri safe sigiwe wherever California none twega turi inshuti turimo kuraswa ibintu biri mu nyungu zanyura n'uriya muhungu wa Israel. No kucyo turimo gusafaringa gutya n'ikira nimo gushaka irashaka ibiganiro by'ubutabi bizajya bamo ikipe y'abandi ingaruka zigiraho intuza. Yes kandi abo zigiraho ingaruka kandi 1 week 2 weeks ahead ntabwo tuzi ko Russia yatangiye gutekereza tuzi ibyo China batangiye gutekereza intambara no kwitonda. Ushobora kubona uko abantu bagenda bave kuko urabona nko mu ntambara ya Ukraine yatangiye hari deployment y'amamisire ibihugu by'Uburayi bidashyira hafi no Burusiya bakajya bagenda basinya Patriot missile bakajya bagenda basinya n'iki bagenda bagira gute bagohereza F16 noze F7 certificate bitaragira niyo nyangita F16 zatanzwe na Pologne bitemewe. Donc uko intambara igenda imere iminsi ikwa kugenda yinjirwamo n'abantu urumva bagendaga bahugupa bareba gakosa wakoza bati okay naho wakoze ingire kana korere abantu baravuga ati Russia ko ntacyo yakoze uzakora ikigo cy'umwe gitaha
iracyabiga. aho ngaho wari ugeze rero, kuki abantu kuri iyi nshuro none bagize ubwabo ko intambara ya gatatu y'isi aribwo itangiye 100%, bakizera ubushobozi bwa Irani ariko bakizera na Amerika ko ari igihangange cy'isi, ariko urabona abantu bose bavuga ati intambara irabaye, ubu twitegura intambara ya gatatu y'isi. Erega abantu namwe ntabwo mworoshye. None se uretse nk'aka recreation kaciyemo, iya kabiri ugire ngo arahagaze. Erega intambara y'isi ntabwo yabaye mu isi hose, yabaye mu masegment atandukanye, igasimbuka isi yose nageze intambara. Abantu bose ntibayibonye, nta ntambara y'isi ku isi yigeze ibaho. Intambara yafataga igihugu iki igafata kiriya ikindi ikagisiga, nta ntambara y'isi yari bwabaho ku isi. Ako impamvu yitwa isi nk'ubu ngubu nka Strait of Hormuz nimara gufungwa muri iyi ntambara turabura amavuta, nyine natwe tuvuge ngo ya ntambara itugizeho ingaruka tuyite ko ari ingaruka z'intambara y'isi, ariko si intambara y'isi. Urumva ingaruka z'intambara n'intambara biratandukanye. Rero nta ntambara y'isi igeze ibaho, nta n'izabaho. Impamvu bize gutya ni uko ihoraho, aho ikagisa nk'izimye igaruka ntigihagarara, iri recurrent, iri on the rail. Umwe yamanutse undi yagize gute, yamanutse yagize gute. Cyangwa nimba habanje Ukraine hakaza muri Iran, imbere hari abo Israel, tugoreza tuyigiyemo, mbone ngo n'Uburundi bugiye mu ntambara y'isi, gusa ubundi bajya gukora iki mu ntambara y'isi? Ni yabugabo bwo nirwanye nijirwanye, ntabwo yashobora. Nta intambara y'isi ibihanganye bihoramo, kuko rimwe na rimwe uyibona muri tuvugisha ukuri. Iyi ntambara yo muri Iran irimo kuba ubusi tuvugana na Afghanistan na Pakistan irimo kurasana. Yego nabo Pakistan ni igihugu kinini nuclear power, urumva? Yego ntabwo ivugwa, ntabwo igira gute, urumva? Intambara za Kongo usanga mu bihugu birenze kimwe 2-3, ni mwenda Ndayishimiye ngo hazaba intambara y'akarere yabaye kera no kurangira. None se South Africa yaje, Tanzania Angola nayo kugira nicyo nashaka gusa naho umuntu aho icyerekezo. Hazarwana iki, ingaruka zibe kuri benshi, izarangira. Ntago Amerika yatsinze intambara zose. Abanya-Irani bakoma amashinga Amerika iraje bazabashwanyaguza, babacemo ibice, musigare musaba wo mwimye nk'Abanya-Libya, urumva? Ariko abaperesi ushobora kutabatsinda pe, nibajya ku butaka bakajya hose anuze bo barwana umuhenerezo, abanyagira byanze bikunze. Kuki Iran idashaka kwemera ko habaho ibiganiro Leta z'Ubumwe za Amerika? Niki cyahindutse kuri iyi si kiri gutuma ibihugu bimwe bishaka kugaragaza hegemoni, ndetse rimwe na rimwe ukabona ntibishaka kumvira uwo twita umupolisi w'isi? Ntabwo ibyanga, ahubwo Amerika ni ibyanga. Bajya kumeza biganira, Amerika ikazana utuntu utamenya mu ruduki. Netanyahu aherutse kujya muri Amerika, niwe wagiye gushyiramo umunyu. Netanyahu ashyiramo umunyu kubi. Iyo agiye kubona Amerika igiye kugeraho, ni nka byabandi byo muri Kongo. Kongo bagera kuri ceasefire bakabona ntihagije ngo nibetse ngo yimukire ngo noneho ngo haze nk'iyo murangwa. Urumva? Hakabaza ceasefire Maria, hakaba ceasefire David Magdalena n'iki zose, kandi zose ngo ceasefire. Isi ntabwo ibyo bishinjirana ngo uvuge ngo niyo yanga amahoro. Ntawe yateye, ntawe yasanze hatuye, bayisanze ahituye. Iyo Hormuz uvuga ntigeze yifunga, izafungwa n'amafuti yabo. So ntabwo twazana buke miseri kuri Iran. Yabagize gute? Uko itegetswe, ari uko Amerika itegetswe, bigeze bagisha inama Iran. Kuki sana yagisha inama Amerika? Iyo supremacy bayikura he? Nyine nuko abategetsi ba Iran baba bari kwangiza uburenganzira bw'abaturage imbere. Amerika se abari abayisi yirwi kubita ibafunga nicyo kibazo. Ni biki birimo gukora? Nizi za soroga zigeneza ngo Black Matter bagenda bakandagira abantu. Niba abategetsi buri ku isi na Amerika, ntabwo nibwira ko Abanyamerika bayohereza kurusha Iran. Niba basabiriza bafata ibihano bimaze imyaka 20, bagira resilience, barakomeza no baracyakomeza muri resistance yabo. Ya Amerika bashaka iki? Niyo mpamvu Amerika izamwarwa, ntizongera kudukinira filimi za Hollywood. Urumva? Ngitwereka ngo Ramongo agiye gufata ngo Saigoni ari umwe. Ubu siko bimeze. Isi yarahindutse. Reka dutegereze twe kubyina mbere y'umuziki. Iran bashobora kutayinesha. Ariko se Marshal, ko izi ku isa du monde aribwo zari kuri iyi nshuro nibwo tubonye zikoresha imbaraga. Uburusiya, Ubushinwa bose bavuze ko ari imyitozo bakoranye na Iran, kandi bohereza intwaro n'ubwirinzi bukomeye. Kuba Amerika itinyutse ibyo byose ikabirenga igatera Iran, twabifata nk'ibintu bisanzwe? Isi ikwiye gukerensa iki kintu kibaye muri Iran, ko mbona hari naho bitandukaniye n'ibyabaye muri Ukraine? Bano bakire bino bihugu bikize, hari aho bagera bakadukina.
buriya ashobora kuvuga bati rero dore Russia twarujyane natwe tugiye kugira hariya, ariko ntabwo babikubwira. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo niba uvuga ngo ufite umukoroni cyangwa ibihugu bikomeye ngo muri inshuti, nta nshuti iba muri politiki. Russia na Trump ibintu baganiriye muri Alaska banze gushyira hanze kandi bagabanye isi. Harya bura ntabyo twamenye, baduha presse ko twategereje, baduha presse zo kubeshya, batubeshye kuri Twitter ibintu batavuze. Twari tuzi ko batanahura cyangwa se yenda Uburusiya bugiye guhita buraswa cyangwa se ikavaho. Russia iryarya Iran ikarya Russia. Icy'ingenzi ni uko Iran yibutse kwiyubaka, ikubaka misile zayo ku buryo nujya kuyitera abanza gutekereza kabiri, agenda gakeya n'isi nayo ikabitekereza ko batinya. Urumva akahandi kaza imvura ihise akimuhana. Abanya-Iran bazahora bashimirwa urwego bubatse, imbaraga zabo zikaba zitera ishyara abantu zo kuza kubatera. Ubwo wenda gutatuzabona na za Korea, ariko Korea yamaze kujya kuri nucleaire yabarimbura, Korea ya ruguru. Ariko nyine reka tutegereze turebe, kuko na Korea ijya gucikamo ibice n'Abanyamerika bayigabanye n'Abarusiya n'Abashinwa. Bariho ba South Korea na North Korea. Ubu ngubu Iran bashaka Eastern Iran, Western Iran. Ureza agafata agaceke. Nuko Ubudage babugabanye East na West. Nyuma ariko biza kwihuza. Reka tutegereze turi kizavamo. Niba Putin yaratekereje gufata Ukraine nko mu kwezi akabyita special operations. Special operations mari myaka ntago ibaho. Urumva? Na Trump ashobora gutekereza gufata Iran bikamutsinda ntayibigereho, bikamutwara imyaka 10, yanafata agafata igice bakamwagwa icyarimwe bose, dore ko asigaje n'imyaka ingahe, kuko intambara ya Israel na Palestina yamaze imyaka tutakekaga, iya Ukraine imaze imyaka tutatekereza. Yego, kuki se Iran abantu bava ko mu kwezi kw'umwezi bibiri bishoboka. Reka tubitekereze tubirebe. Rwose haje mu rubyina mbere y'umuziki. Iran isaga fuka ivugwa rimwe, abanya-Iran bashobora kwirwanaho, cyangwa se yama Iran ikoresha isi gatangira guhuruza, impagite zageze kuki zamaze kugera ku isi yose, bakavuga ko Amerika ibintu rwanamo n'ibiki. Ntabwo Iran aragafuka ivugwa rimwe, na cyane ko kwagera Iran gutegeka Iran wongeye kugota Uburusiya, kuko Iran ihana imbibi n'Uburusiya no kunyanja Caspian yaruguru hose. Kandi Russia ntabwo ishaka yuko uko itashaka ko bayisatira kuri Ukraine ishaka ko bayisatira kuri Iran. Uko Iran ihana imbibi n'Uburusiya. Tunasoza, Amerika ubona abadepite bayo cyangwa se abangaba bavuga ari kumvikana basa naho bari against igitekerezo cya Donald Trump, bigatuma umuntu yibaza mu by'ukuri Trump niho Amerika yari ikeneye, cyangwa n'ubundi politike yabo iracyahishe kandi tugomba kuyikonsoma uko iri ubu ngubu kurenza ibyo abantu bibwira bavuga bati Donald Trump navaho ibintu bizahinduka, si we wari ukenewe, byareme bla 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 byinshi. Deep state ya Amerika byo mwitunze kwitana mu bwiru ni kuri bacanye ikarita. Uzuri igihubutsi ukazuri wikakaza igihubutsi gisa nibye, undi akajya kwiba abantu bakwira amasitoke, undi akaza akabitunganya. Ntacyo bitwara Abanyamerika bose muri bisambo bafite uko babumva. Iyo batubeshya wapi? Ntacyo. Trump arimo kuza gukora kwakwanya vuba vuba. Abandi bazaza baje gupavoma amayira Trump yasenye. Mutubabarire. Urashaka ikindi gisaza kize kibirimbagura. Gutyo bajya kwiba, bajya kugira gute, bareba mu bigega byabo. Abanyapolitike abanyacuruzi babo bagiramo uruhare bitewe na demand bafite. Bakavuga ati mu bigega byacu no gushira mu gushuza intambara yatwiye tugire gute. N'ababingo baraho ngaho. Ariko reka tubihanga amaso turebe. Ntabwo babyumvikanaho kimwe vidama, ariko kenshi usanga bashaka politike ngo bayikoreshe mu matora azaba atari mu bafitiye Iran. Naho ku ntambara Iran bose bayirasa. Warashirana nabi ni Biden wayihaye ibihano bikayikongeza. Naho Trump ku isasu kuri ndizari ikibazo. Isasu kuri ndi bazumvana. Bo wakishe. Bazumvana. Abemerera mu madini cyangwa mu myemere ishingiye ku madini bavuga ko hari verse biblique ivuga ko Umurusiya hazasigara bakeya, ariko kandi bagomba gutsinda byanze bikunze. Mu by'ukuri Uburusiya ubona bugambanira isi, cyangwa nabo ibyo barimo barabizi ko tubona Amerika ariyo yiye expose cyane abantu bamenye iki ko n'abandi bihugu byo muri Afrika amajyaruguru babona ko byatangiye kwirukana West, bakavuga bati reka twirebera Umurusiya niho twumva neza. Aho AI ziye ubu hegemony cyangwa imbaraga z'ibihugu zizahinduka, kuko niba nuclear yari ubutunzi bw'igihugu kimwe n'ibindi bihugu bitanakomeye n'ibindi byubaka bizazitunga, n'u Rwanda rushaka kubaka cyane nuclear ako kingo cya gisivira hari n'ubuhanga gusa ntacyo urumva nta wamenya, ariko bavuga nyine ibyo zikora muri politiki za gisivira. Icyo mbivugiye n'iki rero ni ukuvuga ngo hari iby'isi yari yisangije ibigira umwihariko byamaze gusakara mu isi,
ku buryo ntabwo Abarusiya nuko Abanyayirani bahoze ari puissance mondiale bavaho, Abanyamerika ntibazahoraho nabo uko babitekereza gukora. China irabasatira kandi imyaka 50 barabatindi, izindi hazabaho emergence y'izindi mbaraga zibasha kubalansinga aba bantu, twe ko bari tubona bonyene, ariko nta wenda gusenya Uburusiya, nta wenda gusenya Amerika facilement, ariko haziyubaka ibyenda kungana ibyo bafite, habeho ubwubahane bw'isi, kuko n'abantu bemera izo Bibiliya uvuga cyangwa Bibiliya uvuga bemera ko umuzo wa Yezu uzasanga isi damaraye. Isi yaramaze gukorera eradication y'inzara, isi yamaze gushyira internet ahantu hose, ibiza barabiciye inkuta, noneho ngo abantu baze ngo kuko tugiye kuvugisha ukuri ahandi hantu rutaha ntabwo ukuza kwa Yezu kuzabaho mu mihangayiko, ntibishoboka. Ukuza we kuzaza bati ibintu biraryoshye, ibiri ngombwa bibuka ko ari ngo atwereke no n'ibindi igihe nyine bazaba badamaraye, nibwo umwana w'umuntu nta mazaba. Ayatollah Khamenei kuki adashobora kureka ubutegetsi niba koko barurinze igihe kinini kandi hakaba hari imyemerere itakiranga isi? Ariko umwamikazi w'Uburusi, umwami w'Ubwongereza katarava, nubwo niko byubatse, bari aba muri Qatar ko batarava, ntabwo bafite ubwo buryo nyine bw'abayemiri bumeze nk'ubw'abayatollah. Crown Prince wo muri Saudi Arabia kakatava MBS. So tweko ibyo tubireke, bafite uko bubaka ubwami bwabo, Iran ifite uko yubaka ubwami. Ibyo bibatwaye iki? Nabo banze baveho, n'abarepublikani baveho, n'abademokrate baveho. Kuki batagira amashyaka menshi angajye ku butegetsi yasimbana nka 200 nkandi nuko ataboneka ha Uganda? Oya aranahari nuko bandikisha ari yabi. No, buri gihugu kiri kuntu cyubaka ibintu byacyo. Twe kujya tuvuga tugendera mu kiganiro ngo Iran ikintu bo barayihindura, iyo kitabahindura ubwo bwiyemeza ubundi babukura he? Reka yibananira urebe kibarenge. Kandi yewe njya nivugira ibintu nka nyuma y'amezi 3 uzabimbwira. Bashobora kuba Ayatollah abatwaye iki? Yigeze abasabiriza? Nicyo se yazira? Netanyahu amaze kingana iki ku butegetsi? Ba Netanyahu niwe mwiza kurusha Ayatollah. Kare bose n'ikimwe. Nta Ayatollah nta Netanyahu. Dutegereze ko intambara y'uburangire mu kwezi kumwe uko babivuga, cyangwa se duhame twirebeye za misile zikomeye. Timing yananiye abantu bo hafi ya bose, nari kuri France 24 ndeba nari hose. Icyo kibazo cyane nako Al Jazeera nakibonye, umunyamakuru mu kuyisubira mu kanya abantu bakamuvugiza induru. Ntabwo tubizi rwose, nta kimenyetso cyerekana ukuntu timing ya ishobora kumara igihe kiri, kuko na Trump nyine yatangiranye amaganya avuga ati abizica mwihangana. Kandi urumva kuko iyi ni intambara yo guhindura ubutegetsi, regime change, gucengera ubutegetsi. So urumva musheninga ku butaka, ntabwo amato yahindura ubutegetsi, indege ntizabishobora, kuko icyo gihe mugenda mwegera paka igihe muzenstara ubutegetsi. Igihe babikora mu bundi buryo byagorana, nka biriya byo muri Venezuela, burya nabo basa n'abeshuwe nubwo hari politika yabo irimo gukora. Ariko Iran ifite igisirikare gikomeye, abashiya ni benshi hariya, ino ntambara ishobora kuzarangira nta utsinze bose, kandi ntacyo bababwiye. Bafata indege zabo bagataha. Nese Amerika ko yatsizwe muri Afghanistan yaragutse, yari yitahira bazitahira nyine nk'igisambo kigiye kwiba kigasanga muri coffre harimo ubusa. Marshal, ndagushimiye. Reka ngushimire, dushimire n'icano yanyu, kugira abantu ko baza bakajya bakora subscribe. Aba followers wanjye bose mujye muza ahangaha mwese iyo muri tujye tubahasho. Ntekereza yuko rero tuzabagezaho ibyiza bishoboka byose uko biri kose. Tuzabagezaho ibyiza bishoboka. Abakunzi ba Ibuga Global Prime, ndi Joseph Iradukunda na mugenzi wanjye Marshal, nkuko abikubwiye, muze mudukurikire, mujye mutubaza ibibazo, muduhe ibitekerezo. Ngira ngo kubijyanye n'amakuru y'intambara tugomba kuba turi abambere, ariko kandi n'ibindi byose byafasha kubaka igihugu natwe kwiyubaka ubwacu, ngira ngo ntabwo tuzabatenguha. Turabashimiye rero, reka twongere mu bindi biganiro bikurikira. Bakoze.